Karbi Anglong apar Cintong umla peralong putot pinita adu ya hoy alam ki soluk sodak pere meme anpin. Soceng Youth Forum ahin pen metrik asat lang ki una tumapan karcho asai kedeng pon. Dogmoka ASDC asai hemalong arsik jit pen krung sayami kangni pon. Mahamaya constituency के पालो दगमोका along पिनी भारतीय जनता पार्टी मास जॉइनिंग प्रोग्राम आसाई केडेंग पन Abarim BDC chairman Timothy Teron ahin pen kikri ke saratoma fan ke rap kapajir pon Liberated han mangpi sami kakrohan sepi aprang sebis not karbilap kelang war kache honara don pan karon nang pajireglong karom pene pini ke chengsela penar sijira beta nonang ton penar joitha pini ke chengsi ar sijira beta pohenlong Soceng Youth from mate thiek pen SYF ahin pen patumi pai pai ni phai inkora phli dormiani metric asar langki una tuma phan karcho asai kereng pon Karbi Anglong alongri Soceng Youth Forum mate thiek pen SYF ahin pen patumi pai pai ni phai engkoira phli durmi arni metric asat lang ki una tuma phan karcho asai kereng pon Mayalong kecengsi peneng aningkan umru arong sopialong metrika sadlang kiundun arison nimso atumapan archo ponpen akang tui angdeng an kemesen pen kacharli dun tek verji apan Soceng Youth Forum mate tihek pen SYF ahin pen aning patedun pen cethan cimumasai padopon Chairman Longkiri Tiso ahin pen ke jai pon atengke ke bangji arni anta kacharli bom arison nimso do ana tumapan Soceng Youth Forum ahin pen kisung tekuk temang do anta cherok tok pen cherap cetodun verji puta kacetong arison nimso atumapan aning patepon Mayalong RD dojot pen Maypu Agustin Tiso ahin pen Ingsam jin pen May pachun pon a Mayalong kachitong dun kong chun bang sarlong ki kro la pen Rusual Tiso Babu Teron Wailing terang la pen Soceng Youth Forum claim bang pu bang piatum chetong dun pen RD dojot pen May pachun pon lo Nijang Karbi Anglong hamren pen Bronson terang report Bisonat Karbi Live Pini yadon tu arsik jit lapan sodaga birtan nonang ton penar joita. Pini pai pai ni pai engkoi raport telang arni. Nijang Karbi Anglong anatu apar Cintong constituency ke parlo umla pher along Meghalaya lapen Karbi Anglong ahoy alam ki aputhak puthot soluk sodak atomon ke japtu. Halapu Assam Police umla pher check get along kedo aboha prepaid apita puthot pini Meghalaya Ribhoi district pen HANM lapen police atum gari hum ing koisose puthot Karbi Anglong arlo nang kilo thupa gajok birta arjulong si men menama KSU aksu lapen rat thurpak pen khamke dun cheksi pini rat thurpak pen Meghalaya police aphan chesong dut pen kiplung thurpak lo laso along men ulukunchi outpost pen IC pegu rak komar pen Japonsi doan Meghalaya pen kewanga tumaphan plungdun etsi kachesong angthek chepaklang pon nangkoklo halapu havar araratum adui ahoya phan kopisi mathapo non ke do ke thak phere meme anpinlo raratum aphan ke do ke thak paso josip Meghalaya pen kaiki amat nangke klemlang pulote havar araratum kachesong ingtonte pu Meghalaya go back Meghalaya pawir nang puta pinrem ponsi ning kitipen hadak araratum hangtaram pon तो उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि हम मेरा बात नहीं सुना है फिर पब्लिक आ गया ये बोल सकेंगे आप न्यूज़ में अभी रिकॉर्ड करो कि मेरा कंट्रोल में नहीं आया सब आ गया तो यू जस्ट गिव हमको कंट्रोल में नहीं आया तो वो चला गया तो हम लोग एक्शन लेगा विल टेक द एक्शन ऐसा नहीं है ना ऐसा नहीं होगा क्या इधर में मेरा लड़का आदमी लोग बैठा है ना आराम से ना बाबा आदमी लोग बैठा है इधर में फंसे होने के लिए क्या कर रहे हैं यार
ऐसा नहीं होगा विल नेवर टॉलरेट बार बार एनक्रोच कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कभी हम लोग का पब्लिक ऐसा गया है गैदरिंग होके गया है भी नहीं गया हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए नेवर हम लोग अननेसेसरी ये नहीं होगा और जाने का एक पॉइंट भी नहीं देगा जाने भी नहीं देगा कौन जाएगा देखेगा I will never allow it. उस दिन में तो हम लोग 4 बंदा या एक गाड़ी में जाने दिया था लेकिन आज देखो तो जाएगा तो कौन जाएगा देखेगा We'll also see that. ऐसा नहीं होना चाहिए बार बार एक ही प्रॉब्लम हम लोग अगर निपटा नहीं सकते तो who will take the risk? अब गवर्नमेंट का आदमी होकर अगर रिस्क नहीं ले सकते who will take the risk? You just give to the DC को वो दे दो कि हम लोग का कंट्रोल में नहीं आदमी आ जाता है यहाँ से वहाँ से घटना रिपोर्ट देना पड़ेगा Who will give the report? They will give us public as a public domain. Nijang Karbi Anglong Dong Kamukampen Promise Terang Report Bisonat Karbi Live Piniadun tho betar juikthang Pini pai ni phaing koira phot thelangani Dogmuka long Bharatiya Janata Party mass joining program asayalong APSLC lapeng Congress pangrum pen Don Parini Rasir Kep Kep Ranir Kep Araratung BJP along kachipa ogdun Pini pai ni pai engkoira phot thelangarni lakha kre phom Mahamaya MSC constituency ke parlo dogmoka longkam teron memorial hall ahemalong Bharatiya Janata Party mass joining program asai along lakha engkoira phom Mahamaya constituency LSC arlo thomkebra EC polling station angbong pen engkoira free polling station araratum mate APSLC lapen Congress claim bangphu bangphiatum don pharohini ra nerkep kebra sir kep chose araratum Bharatiya Janata Party along kachepa Pini labangso mass joining program along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Anparta MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingling EM Lun Singh Teron MSC Ram Singh Timung EM Mongol Singh Timung BDC Chairman Rajesh Teron Mahamaya Mondol Committee Ame Pupurno Ingti Abarim BDC Chairman Long Singh Tokbi Anupam Tokbi Anparta Bharatiya Janata Party Claim Bangphu Bangphiatum Chetong Dunsi RD Dojot Pen Lakhakre from Mahamaya MSC constituency ke parlo Dogmoka Longkam Teron Memorial Hall ahemalong Bharatiya Janata Party mass joining program asayamo pachun ponlo सारी हो साक्षी परियाले बिजु दान কৰা হৈছে গতিকে মই যিবিলাকৰ কাৰণ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তেখেতৰ নেতৃত্বত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু লগতে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক সভাপতিৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে মই তেখেতক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আমি কাৰ্বি আংলঙত শান্তি বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙত সমান্তৰাল উন্নয়নমূলকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলৰ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈহে আমি কাৰ্বি আংলঙত টিম কাৰ্বি আংলঙত আমি একেলগে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে আগন্তুক কাৰ্বি আংলং নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ Karbi Anglong Dogmoka Pen Rukasen Kro Report Bisonat Karbi Live Piniadun tho betar juikthang Abar MVDC Chairman Timothy Terona Hinpen Bangini Arta Dopik Ake Sarpen Sarpi Aphan Kerap Kapazir Pon
Patumi pai pai ni pai engkoi rapli durmi arni abarim VDC chairman Timothy Teron ahimpen banghini arta dopik akesar lapen sarpia phan ke rap kapajir pon Lakha inkoira pho Nilip MSC constituency ke parlo Village Development Council abarima chairman Timothy Teron alangli methang akhia dat pen kikri kesar arta tuma phan ke rap kapajir asai kedeng pon Pinpur me pirthe monit akayalong kanghon ke akenang sot binong Kikri kesar arta tuma phan kanghon ke arnam penta ahir jumelong Lapuson sin ning keme parpik abarim VDC chairman Timothy Teron ahin pen kikri kesar atuma phan ke rap kapajira sai kedeng pon Karbi Anglong Siloni jan pen Govin Tiso report Bisonat Karbilai Pini adon thobi tar jekta patimi pai pai ni phai inkoira phri durmiani dogmuka ASDC asa hemalong arsigit pen krungsai me kangni pon Patumi porphai kep malompen dogmoka ASDC asai hemalong ASDC Bokolia district committee atuma hin pen patir pi ponsi arsigjit pen krungsai ami kangni pon bangso along me charipon me hempu ke sop terang ahin pensi me charipon no Lasonsi alohi aman pen kachitong dun lake Bokolia district committee karbi lo charli asong meipu khonsing timung KNCA Bokolia regional committee amepi Jasoda Kilingpi ASDC claim bangpu Babu Singh Ronghang Roman Bay Anparta ASDC claim bangpu bangpiatum chetong dun pen mei ardi pidunlo Bangso ame along chethan chimumpon lake kedam tang Meghalaya pen West Karbi Anglong along kethe dung longle alam ki aputhak chethan chimumpon Lason sin non kebang jilang arni sitame haladak prabjin pen me pi padodam along sitame nelitum ASDC Bokolia district committee atumahin penta ke ongdung armu che jengdun pen che songdun popusi therang kya thengno nang pachini dun Eko West Karbi Anglong Meghalaya hin itu border dadak bang hala prang ating kal delo no la tumbang Khanduli so side nota nang pet ulo asela so puta bang council ban already party hin pen memorandum pilo memorandum mane apply ultimatum ateng pi sila so teng pen da kam claimang po sikan nom andal tum claim kle asi prabjin ben hala da bang kachesong mane parada me pi padusi hala da bang ke ASC ben silit pon po heta da kapre organization na doji ni bang hot hela sita me hala da bang so program ang dupo dak Bokolia district pentame un ana bangke armuta pencenglok ya kong arang kopi magadu si songun po si raipon tapi si unification alam the putak be ko non alam la PSLC tu malam tang lo sidi ASC nta arona teng penke chikroi kri palam be central committee nu chingwai lo sitame a condition mang do thuru sialam bagi keceng hola tum luchali asong la pen ke movement organization lo KNC lo ala tum phana mangke lang nilu ASC pen le duchona te ASC pen bangala taka strongly condemn lo la pen 100% korrekri ASC KNC ke la kaprek kali unama ke duida la ke longet dopo dudi pula la ke dundi lo joklong ala so decision of things si daka stand cepak lang lo duji pulun de la ASC KNC ke la ke dorapet po ASC basi du choji palam theke kikro jela mo galo se kali pulun de hala innovation dorapeji jon movement ke dui palam thipta pathot mat hatuna ko lana antena la congress pen ke ages abang ke kibog ASC pen so hala dakta politically parliamentary la so alam thepta la tum ke dorapeji pulam kala hala border alam thepta si la tum dorapeji la non program pen li thalo mate hala so program bang la tum jointly sadak dopo kon ASC KNC bujat kallo ta congress ta dota hai ba even hala dak non BJP long ke pilo border chairman la so pugidu hala so muni bena chingki dam lo setake politics alam pa vipin ra dak border methanga border ke cherai kon bhange atto eta si joint move si donai la so decision Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Crow report Bisonat Karbi Live Prime time abita lan pensi kang tonik lo kado kawi pantak urang tu la pen dome thak me